nosaltres, com a govern, com a Generalitat, creiem que és molt important que hi hagi tota aquesta reflexió. Aquesta jornada és exemplar. De fet, com a Generalitat, no només ens agrada que passi, sinó que l'aplaudim i la recolzem. So while radio is good for business, this radio has a high reach, so you can reach a lot of people in a short term of time. Crec que a Catalunya la salut del sector de la ràdio és molt millor del que sembla. La veritat és que és dels sectors, diguem-ne, tradicionals el que ha aguantat fins ara millor tot el que seria el canvi cap a la part digital. Radio is one of the proven mediums that people accept advertising in. They know it's part of the deal and it doesn't bother them and they take on board the messages. It's probably the last great broadcast medium that still has that kind of relationship with listeners. So I don't know what else you want to do, because you could actually destroy what makes radio really good. Yo pienso que sin narrativa sonora pierde un poco la esencia, ¿no? del podcast o de cualquier formato que esté basado sobre todo en el sonido como protagonista. El repte per nosaltres és saber-nos adaptar a aquests usuaris que no ens trobaran a la freqüència modulada. Que després ens escoltin o no depèn del que ha depengut sempre l'èxit d'una empresa, que és que la gent que ofereix aquell servei es cregui el producte i estigui convençut que ho fa bé. Entonces yo creo que hay que potenciar este tipo de encuentros y este tipo de situaciones, porque al final nos preocupan las mismas cosas. Todos queremos tener un futuro. Yo quiero tener futuros estudiantes que quieran ser futuros profesionales, y en la profesión necesitan a esos futuros profesionales, pero para ello tiene que haber profesión, tiene que haber radio, tiene que haber medios y tiene que haber un futuro para todos. Y creo que es muy difícil construir un futuro si cada uno va por su lado.